Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance, une émission de Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008 gmail.com. BP 60 254 vers Lomé Togo. Enyo togino lao ito agbendinami ela bena iya mela mila apompo kudo fome anti le mia de gbeme nke ni fome a leke fome no nalo nu shanti mi ya no de gbeme kudo blada shablada bena amesko mse abloti gbe alo frenti gbe wa sele wa de gbeme mkari no sele wa de gbeme ela do amesha meji ela be nimi gboba apela apegbe mi dona entita mi so apeda dana Yehowa lo nyakata skene loto mi la lo le japo mi la ma o gbagbe la si o ti fo plan ngba la skene do fome anyi la ne ira mi gbogbo re ameskene le to asire no nti mi le se nyam nko la o ye be agbe ile akofia godo ma o ne yire gbogbo re lo ne yira amesha meshike pele wodo le tepesia lo la kakaba koro technicien kwa mesha ndira ma o gbagbe re yira o nya do gbera ma o si o ti fo plan ngba ma o nse katato amesike lolo koko goglo jiji na nuske mu lo abe ele eni na le fiske me panu lo eni ma o degbe nke ma o taga ni son se bla dila ma o mi le yoga posiame be ewe ni enyala enyala shike nusen le mela ewe ni nyala ntita didi pe o nusen na gere o nyala me ya mesha meshike ne le doto alo la po de siala enyala ne we abrolevi enyala ne gbonyale ne gbogbo kokwe ni gble de shade la shiome ewe nana be toji no la o sran gome na o pe jine trolo la enyagbo hu o pe ji o pro pe nunya o ka posia be na wa sende gome asoko won kontanti Yehowa le adam de mo akle nu sha miski mi la mi nyuna de Yesu Christ wo ho be na nu sha ne ho gbese ape na obe oje gon oyeji ewunu mi so ameski ja de nyame ala meski ja to nyala mi gble mi adoki pa gbe la si o bobo ko pe vasami ale ke jela ne on continue ko o fi afela na gere fo mo mele Yesu Christ o ben ko me amen amen yom so gbe da sha ne madame yo mi da pe mi ponu posu bokuro komenti fifia mi gbale yeji mi anto mi abe de gbe mi le gbon be pome a ma wu edo pome ani ma wu do pome ani kudo tame susu gede ntiye fifia mi la bio sebe na nuke ni pome ma mi la pome a jokudo miye donc a pome a ele ni nyonu kungusu si de wa nono o odeka ye sọ pé devi ko va ji le eson dede ame ku devi ko nebe amebe evi le muso asi ke devi ke ji ke ngbe ba dogo nyonu a alo devi ke nyonu aji ke ngbe ku muso ba dogo o odeka devi won o le pome ame evi ko la va ji le son dede ame a o chan o le pome ame devi ko la te ho la me le gbo bina yo akpere nti kuro tutu do a echan ele pome ame egan be tutu do nti e ma wo pome bina kadede na no amegbeto do me nyonu abe pome o muso achan be pome o eto eno bakpaji pata chan le pome ame ye mi agbon be enu o pata enye pome si keketa enu nwe de benyi ne pome akeketa nyonu abe pome o nyɔnu musu atsa be pome o sɔ pe viwo o wɔ pome gã ɖe enu nyui ɖe be nyi le mawu me eye eke mu so mawu gbɔa alo ŋutɔ te ɖo mawu be nyamea enyi be ne pomea le nene vɔa
amede la va be ya ye nye amegã xoxo ye la va nɔ ƒomea tame ano do nu na woa alo woawoe la no kpatsɛ na wa awò eya ŋutɔ te ɖo Mawu be nudoanyi ame o. Ene nyɔnu ku ŋussuawo tsã yewo wɔ ƒome ku ɖeviwo kpoa woabe ƒoƒosese woabe tsãtsã woabe nyagbɔgblɔ eya no so woame evea gbɔ ye eya ƒome kemi la te de gɔme na mi ƒome be nukpɔkpɔnua ewa. Enyo míaxlẽ enya ɖe le ŋɔŋɔ kɔkɔea me ele gbɔn bena Efesitɔ ƒe agbalẽ eta tɔ̃ kpikpi woene sɔ yi ɖe woatɔ̃ agbagba eya ta medze nye eklo na mía fofo Yesu míaƒetɔ Yesu Kristo fofo ame si gbɔ ƒome sia ƒome si le dziƒo kple anyigba dzi la kpɔa eƒe ŋkɔ tsɔna maba yi edzi ke eya ta medze nye klo na mía aƒetɔ Yesu Kristo fofo ame si gbɔ ƒome sia ƒome si le dziƒo kple anyigba dzi la kpɔa eƒe ŋkɔ tsɔna amen. 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 Sigbe ile kemi le gblɔa ƒome nye nudoanyi si so Mawu gbɔ Mawu edo ƒome anyi kuɖo susuwo kuɖo adamdedewo kuɖo afɔdedewo eye eva ve me dzogbevɔtɔa enyi bena ƒome ɖewoa alo ƒome ke ele mu le Mawu be edodonua eƒome wɔawo mea yela kpɔ ƒome geɖe mea ƒomea va trɔ zu nuɖuƒe le ŋkeke me nuɖuƒe le ŋkeke me ye amedzro xɔƒe le ezã me ne ŋkeke mea nuɖuƒe ne va ne ɖu nu vɔ kpoa egabu ezã mea ne va ne esɔ ta da ɖi kaka ŋkea egabu eya woyɔnɛ bena amedzrozeƒe. Amedzrozeƒe. Donc aya sɔ eƒe aƒomea sɔ amedzrozeƒe ne zã do eva mlɔna anyi kpoa ne nubake kpoa edzo. Nene ƒome wa enye akpasagatɔ na Mawu be ƒome si do anyi alo Mawu be tameɖoɖo le nene be ƒomea mea nuke woe mi kpɔna nye bena wole ƒome me tso vɔa ame sia ame tsie ɖeka suisui le aƒea me ye vɔvɔ̃ le vɔ̃ me be abi kuɖo tame susu kewo mu le teƒewoa kuɖo vevesese heliwo eyɔna nene be ƒomea me ye ƒomea ke Mawu ya le gblɔm ne ba nyi ƒome ne ba nyi teƒe ke ame la bɔ la xɔ tutu do la kpɔ dzidzɔa ƒome wa va trɔna zu zogbedzi alo gbedadaƒo le ƒome wa mea nu ke wo dzɔna wa wole ƒome me pɛ voa wotsi akogo vevesese yɔ edzime tame susuwo manyɔmanyɔ woyɔ ƒome wa me vɔvɔ̃ kuɖo susu barabara efia be dedienɔnɔ ɖe kpekpe mu le ƒome wa me o enyi Mawu be dodoa be akpasaga o wa eke mi le dza ƒonuƒo kuɖoa ele nyi Mawu be ƒome ke Mawu ŋutɔ trɔ dɔ ɖo kuɖo ebe nyawo edzi mi le dza ƒonuƒo ɖo ƒome ke ede Mawu ŋutɔ fiɔ Mawu tɔ Mawu vi Mawu gbɔgbɔ kɔkɔea eti mi le dza ƒonuƒo ɖo. Donc ami le gblɔ be ƒomea enye afi ke agbetɔ dzɔso ƒome me mi dzɔso míaƒe dzɔƒea enye ƒome me eye funu ye mi xɔna ŋkɔ le funu míabe ŋkɔwo so na wa ne ve me be no yɔ ame ɖe be par exemple awudza ame kewo kpata dzesi awudza wonya bena ƒomea awudza be ƒome ifi la va no dzi be sofike o no be dzagbavia awonya o dzagbavia fike yo ame kewo kpata dzesi dzagbavia alo se ƒomea ŋkɔ la nya be ame ya edzɔso dzagbavi be ƒomea me
donc afunu ye mi hona nko enwa gome bena ehunwa ele lamena mi ehunwa pome wa be hwa ele srale mi abe kaome ogbe olon o ehunwa ele srale kaome ogbe olon nko a ele nti o donc pome enye mi abe jope enye mi abe josope pome a egbanye afike mi hona nko le pome a enye afike onana mi nkole pome a ede na fia bena mi Sophie alo minye ame ya leke baby mi sotu ya meleke mi sotu ya mi sokope ya meleke ame ya leke baby enye ame ya alo ame ya leke be jijime enye nuke enyi pome a ebe akparicha enye afike mi kpona dedie nono le pome me mi kpona dedie nono le pome me mi do la lɔlɔ ke so ma ugboa lɔlɔ si ma to lɔlɔ ke mu tɔ te do ne wɔ dɔa alo no sɔ dɔ na ma alo ne mu yɔ otɔ ze tɔa alo nyana nu le sukulu awo pome ke lɔlɔ ke so ma wu me egɔn be na o xɔ o sigbe wantɔ be atikutsetse nene o xɔ o sigbe wantɔ be akpa ɖeka nene ɔka pomea enye afike o la so lɔlɔ na mele o tuna lɔlɔ do ame be luvɔme tuna lɔlɔ de ame be luvɔme o tuna lɔlɔ de ame apagbe me pomea ma be lɔlɔa funu o wɔna se o wɔna so ewa pomea enye afike o le dza tu o do ne o tsɔ la va trɔ zo agbetɔ blibo esɔgodo ɔka ehia veve bena ame sia me la do ela to so pome de me eye be tame dodo ye ma wu wa entie mi gbɔn ba yi bena lenye be pome dzɔ kudo esrɔ̃ dede nyɔnu ku ŋusu be srɔ̃ dede kudo ɖeviwo emi gbɔn ba yi bena lenye be ŋusua ɖeviwo le si alo nyɔnua ɖeviwo le si ke gbɔ va dogo va le tsa le srɔ̃ dede me va zu pomea ɖeviwo le pomea me alo o xɔ ɖevi de bena etsɔ ne ba xɔ tutu doa ɖevi wa le pomea me pomea ele na ame sia me be tutu do xɔxɔ ɖevi de kpekpe hiã be la to pome me alo la nɔ pome me ne ba xɔ tutu do ne ba te sɔ si le emɔ nyuie tɔnu ne ŋutɔ ne ba te va nɔ eɖokui si etsã ela va te va wɔ ale va do pomea nyi ke tsã la yi edɔ ke o wɔ le eƒe agbea mea etsã la yi edzi kudo pome yeye ke etsã ele dza va do pomea egbanye afi ke mɔkpɔkpɔ o ƒona mɔkpɔkpɔ de mia me mɔkpɔkpɔ kudo edzidzɔe kudo ŋutifafa o ƒone de me pomea enye afi ke o tuna mi agbetɔa ele sigbe xɔ tutu ye edɔ sugbɔ kui o la no tu ye so gake me ele vi fɛ me le si le yia edɔ sugbɔ le ke o la wɔ le ɖevia ŋuti kemgbe ela va trɔ zu enu nyuie alo ame nyuie le sɔgodoa pome me o tuna o wɔna nene be nuwo ena be pomea ehia be o la tu ɖevia do ye o la tu ebe agbe kudo mawu ba lɔ do kudo lɔlɔ kudo enya viviwo be sese le etome mɔkpɔkpɔ alo po mɔkpɔkpɔ do ɖevia me kaka etsã va sɔ no si kudoe ne pomea enye teƒe ɖe ke o la tu agbetɔa be o la tu nu nyuie do agbetɔa be luvɔ me agbetɔa be susu me agbetɔa be ame bliboa me enu nyuie do la dɔ eme ne ba tɔ sɔ si le nu nyuie wa me le mɔkpɔkpɔ wa me le dzidzɔ wa me le ŋutifafa wa me ela na bena amea tsã ela like egbe kusɔ ela na be amea tsã vivi sese la nɔ ebe agbe me egbe kudo esɔ donc pomea enye teƒe veve ɖe ke mawu sɔ mɔkpɔkpɔ sɔ da ɖe dzi bena yakpe ɖe wa ŋuti ne ya tu agbetɔ be agbe. Enyo miakpɔ ene miate le nya asi bena mi la kpɔ le dzeri nyɔ ƒe agbalẽ eta
voici les cas puis oui les cas alors ne la nyola nya yeri nya pas gba le tabla voici les cas puis Nelia so il est oui les cas lia quoi na se nya sike mama le blanc enyonya yedi yo mi da pé pomea enye afire ke o blana leke ola kande ameji le ola kpla nyatepe toto le ola kpla nyatepe toto le ye ola agbe ola defio bena nyatepe le meo otona nyatepea pome me yo kplana nene benu le enuantia ehia bena papa la wo ela do kakari jido esruanji nyon a mama chana do kakari jido papa ji ye le nene be kakari ji ke le papa ku mama mea devi ocho pone ye egena do devi obe agbeme egena do abe lovome ye wa ocha ola nyale ko kanade ameji so wa togbo jegomeso etogbo jegomeso enogbo ye ola kpla leke o kanade amejile devi ke mte karo toajia mte kanado toajio mte kanado noajia mate va kare entodo quintio makare entodo quintio kakara va kado maujio ao no le bloma ubeyane kakare ji ke mu lebe la me mu le chimenia esena unebena ila kado mauji kuro maubenyaji wa pome me yo fiona nene benule nyatepe totoa funuye ofiona le ne papa nyabe enuke lati wa eye bela kenu la blon de kenu blon kwa edola kpegbo bena ela we ne nuke mama nyabe ye lati wa ye bela kenu la blon ne gblan edola kanreji bena ye lati we ne nye bena etona nyawoa ye wona lejia devi ocha osona nkuso kpona nene benuo ye wa ocha onyana bena nyatepe totoa nye nunywere benyi nyatepe totoa eleve vede le agbeme bode mu bena pomedo me a devi oje sukulu gomea ola tona devi abena no le premier no le gbantoa ma pre keke na o papa la blonene mama la blon bena ne ole gbantoa ma wole kino papa do la kpegbo bena nenye be wa mene wa ma ton yo wo ngbedodo wana do la kpegbo bena ola we na amesiame leke odo ngbedo ye esogodoa didiala nya bena enya nyatepe enya ngusere leme enya agbele me enya ewona evana no glonya odo la wode nene benuji bode mu bena devia amea eno adufen dame amerenti ke ame agbana eno ale home la tone bene gbon bena yemu leo oglona devia nene zevezi toa elabana be devia magba po vovototo le ajedada kudo nyatepe meo ela swepo sigbe echa elagbe amenene ke ola no zon kudo amevia voa mu maunyamu demon nene be mi anu zon kudo ajedada ku nyatepe toto entia pome me yo fiona nyatepe toto le enwanti de video ke watom le jahwa me ola bene va tone bena tabi wa va tone be nyemuto a devia la ilaba igbon be papa gbon be atavi papa gbon be no va ma to no be yeto enu opata enye ajedada papa do devi me bo ama obeta me dodo nyi bena ola pa nyatepe do devia me ola pa kakande amejido devia me ola pa enunwe do devia me eto achala no pa nunwe me enu achala no pa nyatepe do me ye ola fie leko kanado etojido leko kanado enojido leko nto la te kado wo amietia jido nene bebia le sia ela no ela nya bena o kanado mauji o kanade ameji ye ne ba idome ntocha ela kado apetoaji ye ne benu nana bena necha ma ova benu yo va do ele jinya petoa ye kwa me ko wo na doa ola kareji
ne ponu po la kare dzi alo ne tsã va do ƒomea eviawo tsã wola kan ɖe edzi ne ponu poa wola nya be nyateƒe le ebe nuƒome donc aƒomea enye tutudo ɖe be teƒe ɖe ke edɔ blibo ku ame ke wola fiɔ ɖevia leke be la dzi mawu ɖo miabe mawua nyateƒe toto be mawu ye kankan ɖe dzi be mawu ye ya miagblɔ kpe bena ƒomea enye afi ke wotuna agbetɔ ɖo wotuna agbetɔ ba gbe ɖo kaka etsã la va trɔ zu ame blibo le egbe ku esɔgodo me nya ɖe le asi wo na sɔ kpea. Yedzi. Sigbe leke mi le gblɔa ƒomea enye míate gblɔ be enye afi ke wokpɔna meta le wokpɔna meta le sigbe leke wogblɔna be dɔyɔƒe afi ke wola do ŋusẽ ame le ado ŋusẽ ame le ne mawu de mɔ be ƒome ne nanyi ne ame eve ame etɔ̃ ne nanyi la efiɔ bena ɣeyiɣi le ke agbetɔ hiã bena ame ɖe la do ŋusẽ agbetɔ hiã be ame ɖe la kpɔe gbɔ le ɣeyiɣi seso me agblɔ be dɔléle be ɣeyiɣi me alo gbɔdzɔgbɔdzɔ be ɣeyiɣi me alo hiãhiã be ɣeyiɣi mea edze bena ame ke eya le afɔte gã mea ela do ŋusẽ nɔvia sigbe papa ye gbɔdzɔgbɔdzɔ ge ɖe mea le go ɖe mea alo eva yi do go ŋusẽ ŋuɖewo le dɔ mea mama ya edo la kpɔe gbɔ bena egbea papa ŋgbɔ ku dzidzɔ egbea nuzizi tsi papa tsi nuzizi me nuke le dzɔ ela te gogoe ela bui ela do ŋusẽ ela trɔ do ŋusẽ ela do ŋku mawo be ŋgbeɖoɖo dzi nɛ ela gba trɔ sɔ dzidzɔ ke futɔ dzi be ya fi le mea ela trɔ ƒoe ɖe me nenema ke le ɖeviwo tsã ne ɖeviwo gbɔ so sukulu ya yokpɔ be ɖevia mu le sesẽ ɖe alo mu le eɖokui mea mama le funu be ela trɔ do ŋusẽ ela dzi nu ke le mu le yi teƒea ela trɔ tui ɖo ela trɔ do ŋusẽ nu ke futɔ dzi be ya fia ame ke le afɔ ve dzia ela trɔ ƒoe ɖe me le papa tsã gome mu nye mama ɖeka kpoe la no wɔ papa tsã do la nɔ cleva ɖo esrɔ̃a ŋuti ɖeviwo ŋuti bena ne kpɔ be egbea ye srɔ̃a mu le ɖokui me mu nene be le enɔ ne wa papa tsã la wɔe be dɔ ela do ŋusẽ ela trɔ ƒo mɔkpɔkpɔ dzidzɔ ŋuti fafa de me ela trɔ ƒo ŋusẽ ke futɔ dzi be ya fia ela trɔ sɔ do eteƒe nɛ ele nene na papa ku mama do ɖa ɖeviawo gbɔ ye nene be viwo wa wotrɔ kpɔna ŋusẽ yeye wotrɔ kpɔna ŋutifafa yeye wotrɔ kpɔna dzidzɔ yeye ye wola te sɔ yi nkekea dzi alo la te sɔ yi azɔlizɔzɔa dzi. Enyo miakpɔ ame siwo dzi be yaxlẽ nu si ke mi le gblɔa mi la kpɔ Korintetɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 12:25 Korintetɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 12:25 Timote ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 50:8 Timote ƒe agbalẽ eta gbãtɔ Timote ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 50:8 kɔa yaba se egɔme nyuie ɖe ayi. Mi le gblɔ be ƒomea enye nunana nyuie ɖe ke mawu sɔ na mi bena miatoe me ne miaba gbea ela nye agbe nyuie ɖe ne miaxɔ tutudo ke hiã ne miaƒe azɔlizɔzɔ nyuie ne miaƒe agbenɔnɔ nyuie ne miaƒe dedienɔnɔ ne miaƒe sisi le luvɔ me le gbɔgbɔ me le ŋutilã me sia egɔme ƒome me ye wokpɔna agbetɔ be dedienɔnɔ ememetɔ kudo gota to akpata le mi la gba gblɔ be ƒomea enye tutudo alo nusrɔ̃ƒe enye tutudo alo nusrɔ̃ƒe enye hehe nana teƒe ye gba nye tutudo tsã egba nye nusrɔ̃ƒe hehe nana ke mi xɔna le ƒomea mea ele veve ɖe ŋutɔ ne mi wosɔ ŋkuvi sɔ kpɔ enuwo mea
ameko kuna nume okpo bena hehe nana kemi honale epome amea ele blanyi le alofame blanyi le alofaji ye nenebe enuo kemi honale epome amea tutudomo kemi honale epome amea ele blanyi le alofa le kaji ke a blave la alofaji penye komi honale gota miaglobe sukulu dome emojia ehonogwa blave le alofame komi hona nenyebe na blanyi kpata emi dola hole pome ame bemianye ameke ma ojibe mianya mi dola kpwegbo bena mia osigbe jila o nenea mi dola na bena mia to mia hotutudo nyueto mia hotutudo nyueto ne mia tempo enu nyue blanyi la lofaji do mia be viome vo anenye be eva nye eva pasaga ewonu zizi la nzibe aponu gbegble blanyi la lofaji do eviwo mea ogble domenao vo amawo ne be mianu be mugba none no enu antie ma ova be ya tro tupo me odo le yento ebe tame dodo nu yento ebe lonlonu me yento ebe jiji me be manye pome ko gbaya ke agbomu le nu anye pome ke ebe yemu ble yemu tati pome a chon evio ma unto glo be pome a ele jimene yebe jibe yebe jibe dede daga dede goa enye pome enye pome ta yi magble pome de chon evio ma unto ela neve mianu bena enunwe ko ma u le jibe mia pone mia be viome mia nono ome le pome amea le baten su mia si bena ma u beta me rudo pome ntia le ba kpo me vava le mia kpata mia be yayira udo mia pe dododo no be masokpe konyi bena nana apo pe nana alo blanyi je alo fadila ele vevere ne yamba no mea ena be gbe a mi le kpo nu sikono le jole pome o me devi sikemo hore nana le pome me la ezu afoku ne joa alo zu afoku le su home alo zu afoku le dome mi si ena be mawu o de sia de bena blanyi la lo fadila edura so apome edura so pome ame etita nya hle mo se pa bo ameko la te hle na hle mo se pa gbale aton lien etawe le kapu pi we nyi so ile blave vo nyi mo se pa gbale aton lia eta we le ka pi we nyi so ile blave vo nyi Salomon bladre vo nyi pi eton so ile enelia di Salomon bladre vo nyi pi eton lia so ile enelia di kwa nya se enya sike mi le gloa mawu ne vemianu yo akpe kaka ye bi la kpo be ne mi hle lododo ba gbale a hehe nana subo le fun ta ma u ne ve mianu be mia se nde gome nyi so le mi va mi la gba tro yeji hehe nana le pome be nya me ele vevere enti ma u ji ba me si ame ne to pome me do mu se le ma osi ke na te kan ka gbe to da nyi gbaji bo ata me dodo ke le ntia enya be pome la te wene ta ma u ne do mu se mi be mia honya ya kudo nugomi sese meto kudo ma ube amenu veve ma ube musene demegbe na ebenya papa ma unu so kata tomi de akpe na o bena elo amegbe to pome ale gbegbe ye edo pome ani ewo kakade gide pome uji bena ye ya so yebe asi so kplo pome de pepe ya so ebe nunya kusi jeje so na pome de pepe me yebe ji alo yebe tame dodo ne dedego ta papa mi dogbe da le Kristo bin come be so esiko segbia gbogbo kokwe yeji yinu fiafia aji na be na pome sia pome ne kede nyate penti ne kede wo tame dodo nti be na totro ne je gome papa akpe na o bubu nti kokwe na o de Yesu Kristo bin come amen